Merħba tfal, kemm jien kuntenta li qed narakom? Warajja, hawn xi stampi. Tafu bliema ittra jibdew il-proset, vera, jibdew bl-ittra ċ. Issa ħanurikom kif tinkiteb. Littra ċ kapitali u littra ċ żgħira. Ħallibbat. Tkunu tistgħu toqogħdu tippruvawa waħedkom id-dar. Hekk ara jinkitbu. Issa wasal il-ħin favorit tiegħi illi naqralkom storja. Ħanisimgħu kliem jibda bl-ittra ċ. Għalhekk oqgħodu attenti għax wara se nsaqsikom jekk tiftakruhomx. Dan, ċikku, hawn ċikk, hawn qegħdin, bonġu. Wara nofstanhar inaddaf biċ-ċarruta. ċikku ejja. Donnu qabdu l-ġuħ ukoll. Kemm għandek affarijiet tajbin fil-friġġ, dik iċ-ċikkolata ċ-ċirasa u ċ-ċawsli fetħuli l-aptit. Intom liema tippreferu minnhom? ċikku jippreferi ċ-ċikkolata. Jgħid ngħidulu illi ħafna ċikkolata mhux tajba għas-saħħa. X'inhu dan il-ħoss? Dik ċawla. Donna wkoll toġobha ċ-ċikkolata? Ara ħallitlek iċ-ċirasa u ċ-ċawsli. Iwa bil-moħħ mhux kollox f'daqqa. Donna kemm tlejt issa? Tisliet. Tiftakar x'inhuma n-nomi li jissemmew li jibdew bl-ittra ċ? ċikku, ċarruta, ċikkolata, ċirasa, ċawsli, ċawla. Proset tassew tfal. Saħħa tfal. Flimkien tfal.